Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket manipod iti pagayam ang nagpailinged itinagan a Susana. Adi na kayat apaibaga ti address na. Ako nana. Ambisyon ko ti agbiag abaknang Mr. Lonely. Ket natungpal nga agpayso dayta. Ket daytaman nga rod ti isalaysay ko iti daytoy a programa. Bueno papagayam. Intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Susana. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Happy graduation, Susana! Happy graduation, Mat! Selena! Dakkala pagyamanan nagiti ng paadal kan ka. Ala, saan ang aday tati pagsaritaan ka? Oh, Maganda kasano? yung balay, ha? Umayak ijabalay yung, ha? Wala. Umayak mag-celebrate! Wan, umay ka. Aguray ka. Oh, kumusta? Saan kayo ka din nag-celebrar? Saan mo ada ka matanday ta? O sige, urayan ka nga rod, iji balay. Susana, kasanon ni... Siguradong urayan na kaitan. Imbaga ka sumuro ta ka. Wan ngamrumbang nga iso ti kaduam ita. Nang runa ta iso ti nang paadal kan ka. Anya aham. Aga brodak, Selena. Kasanon titulagan nyo ka ni Don Dalton. Nagta, nakamay kayo dito, eh. Paikalay sakan kan kuana. Total, balomat. Kan talaga aday ta titulagan nyo. Iso a pinagadal na ka. Ano makaturpos ka? Agasawa kayon. Jakla ko man nakitsachat, idi kon kwana. Eh, Nay, ayo, akiti kinabak nang so na. ito yan. Mayat to pa'y tibiyag mo. Ako nang nupudno kaabak nang. Magatang buti kayat mo. Ken, agkakaimas pa'y tisidsidaam. Dati makan dito, eh. Saan Ganun ko ti ba sagana ay da. ayatan day dya alakay? Ni Harvey, ti ay ayatak. Agayat mo't kan ka ni Harvey. Ngam mabutan, gaputabak nang ti karelasyon mo. Amangan kanuno ipapatay ni Don Dalton. Adaywak ni Dalton. Tadyak kaya ti makiasawa kan kwana. Laklakayan. Kasta itang ti ibagam ta nakagraduar kan. Idinto ta idi kasapulam ti kwartana kat kanayon mo nga ay aywan. Basta, jak kaya ti makiasawa kan kwana. Agsubadak tulatan iti utang ko ana imbag anak mo kan kwana. Ala, makaamu ka. Kan saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Selena? Imayak a makirambak kan ka. Isong agrambak ta. Susana, imayak dito'y dagus mo ta pinaayaban na ka ni Don Dalton. Apay ka no, nana. Ay basta umay ka kanaw. Kwa, Nana Maria. Ada nga min importante apa pa na. Amok a pinagbagasam laeng ti amok, Susana. At talaga asaan mo nga ay ayatan. Inaramat mo laeng tapno makaadal ka. Pananggundaway ti inaramid mo. Imbagak day ta idin ka ni Don Dalton. Ngam saan asim mong bat. Nainlab ka. Iso asaan lapta na paay. No dikat, impaay na amin akasapulam. Kitaam na iti apartment mo. Kompleto iti gamit. Ref, TV, computer, kan amin ang agamit mo. Agraman nginginaan a cellphone mo. Binulan na kapay nga ik-ikkan iti allowance mo. Jak kayat ni makiasawa kan kwana, Nana. Kasta titulagan nyo, katnaskan atong palam. Baknang ni Don Dalton, kat amangan noon niya pa'y ti aramidan na kan ka, iti kanito asaan ka nga agtungpal iti tulagan nyo. Nana. Ala, agrubwat kan, tamapantan iti balay ti amo. Susana, maragsakan akta nakagraduar kan. Kat awatem, da ito'y sagot ko kan ka. O, ato eh.
Kwan, saan ko nga awatan dayta? Sagot ko iti panaggraduar mo. Diyak kaya. Don Dalton, pakawanan na ko ma. Gapot ambisyosa. Kayat ko ti agbyag abak na. Kat inaramat kalaan. Ala, saan ka ngagsaupay, Susana? Kayat ko ang maangay ti kalaysata iti kabitan na panawan. Kat, saan ka ngagkadkad pa'y? Anya? Si kagayam ti pinaadal ni Papa. Itala nga makita ka iti personal. Gapo tay J. Visayas ti pagnanaadan mi. Kwan, Isumot lagayam ako na nga agawid kami pailaang dito ay. Tadagayam selebrasyon iti panagturpos mo. kwan. Ammo, saan mo nga ayatan ni Papa? Sigun iti madlaw ko ita a reaksyon mo. Ngem kayat ko nga ibaga. Anasaya at tibiyag mo, tabak nang ni Papa. Katagkalay sa kayo. Kasta titulagan niyo, saan ka di? Iso anas kan ngagtungpal ka. Kita am tibiyag mo ita? Saan ka diyan ni Papa timang bibiyag kan ka? Lakayan ni Papa. Ket kayat mi kumangad da mga iwan kan kwa na. Ket si kadayta. Taim pateg, ken pinaadal na ka. Kang runaan na. Adda tulagan yung agkalaysa. Kalpasan ti panagadal mo. Kwan. Diyak kayat alukum ni Papa, Susana. Dakkal ti gastos ni Papa ken ka. Agraman iti pamilyam. Iso adi mo dadaelen ti tulagan nyo. Numaatake ni Papa. Wenno adadakas ang mapasamak ken kwa na. Gapot apayam. Itilikudan ti dakkel agastos na kada kayo a pamilya. Talagang agsungbat ka kanyak. Diyak kaya't kag problema. Iso adin ako nauawagan pa eh. Adan ka relasyon mo abak na. Kat iso lang ang ti pangrunam. Ngam, saan ko nga ay ayatan? Kaya may isa, napunasan ti panagayat ko kan ka. Gapot naman ang gundaway ka. Nadismaya akan ka. Sipod na amak nga dabak na amang papaadal kan ka. Harvey. Sorry, ngamin naman. Di na kon iraman dita problema. Inaramid mo dayta, iso atak diram. Sige, Timakdar ka matan, Harvey. Kasanon tiyagda nga in-order ko. ipabalkot mo tulangin. Taipan mo iti pamilyam. Iti kasta, saan la si kati agnomar iti kwarta tibak ng akarelasyon mo. Inapan, Nagsakit matan ti panagsasauna. Sige, aamin agamit mo dito'y dagus mo, kat ibuunag ta ije balay ti amok, takas ta tibilin na. Ijay kakanon nga agnaad. Anya pa'y ngay. Awan mo't pagpiliak. Di ka agsao iti kasta. Kan saan abale, tamayat mo tibiyag mo ita. Nana Maria, saan ko nga ay ayatan ni Don Dalton? No kasta ko mati pinanunot mo, sakbay aginundawayam ti panagayat ti amok ken ka. Di saan ka kumaitang ag problema? Ken, saan ka siguro ang nakagraduar, no di nakapinagadal? Nana Maria, Agraman pamilyam ket nairaman dapay, saan ka di? Aging gaita, ket agnumnumar da iti kwarta ti amok. Awan ti limod kanyak, Susana. Gaputa amin nga ititad ni amoken ka, ibagbaga na kanyak. Iso nga amok amin. Ti panang padakkel na iti balayo, ken ti binulan nga ititad na ken ka para iti pamilyam. nagrigat kay ang tikastoy, Nana. Tinasayaat nga aramidam, ket sursuruwam laengen nga ayatan ti amok. Ikalaysa ka iti mabiit, Susana. Jack pa'y kayat ti agkalaysa. Kan kayat ko pa'y ti agabro. Saan ka nga agabrod?
Mangbangon ka lang iti kabubuko na manegosyo, iti kasta, may aplikar mo tinadal mo. Siya kung tibaka mo iti pagpuunam. Anya? Kandi nakliklikan, Susana. Sige. Sikat makam mo. Agkalaysatan, kahit asikaswentan ti kalaysata. Adtoy ti pagsangwan nyo adwa. Agyaman kami, Nana Maria. Inak ijay kusina tagluto ak. Ngam no adda ka sa pulan yaw. Ayabandak laeng. Sige, Nana. Wow! Nagpintas at talaga dahi balay ni Don Dalton. May katlon adaras ngay mayak dito eh. Gaputa ipaspasyar nak idi dito eh. Ay na friend, makikalaysakan kan kwa na. Saanan nga importante no ay ayatam mo no saan ni Don Dalton. Tinapatag, mayat tibiyag mo kan kwa na. Kan, nasayaat kan ka. Awan mo't kiti parikot kan kwa na. Ngam, jak mairusok nga uray agkanak laang. Ha? Danga. Katanya nga rod ngay. Anusam Basol mo dahi tiya mapaspasamak kan ka. Ngam no siyak. Ay, kayat kun Panunutam laangan anasingpat ni Don Dalton. Oh, si Lina. Ada kagayam. Kumusta ka? Ay, nasaya at latamat, Don Dalton. Inawagan nak ti gayam ko. Mailiw ka no kanya kagayam na. Kasta. Amo kasi ka ti best friend na. Kahit awanan yaman na, no kanayon ka nga umay dito eh. Agyaman nak, Don Dalton. Noon kaya, umadanin ti kalay sami. Kahit maawis kan to, wen? Ha? Uwan. Inawis na ko ni Susana, Don Dalton. Malangarod. Nagsarsarita kayo pa, wen? Panawan kayo pa dito eh. Wow, Susana. Siguro, nagpintas to tigaon mo. Ay na, nagswerte ka. Tabyag tibak ng tibiyag mo. Di nakman konsensya na kasta. Akpay sumat. Iso sige, makikalaysakan ka ni Don Dalton. Nasingpat, ipay na amin na kayat mo. Iso asigin, makikalaysakan kan kwa na. Manya tema kunam, iti balay ko dito yung Visaya, Susana. Napintas, Dalton. Awan makunak. Anya ti kayat mo? Agsublita iji lugar ang nagapuan taon no dito itan ngagnaad. Mapanawak ti pamilyak no dito itangag naad. Isong agsublita mo't laan. Okay, awan ti parekot. Sorry Dalton. No jak pa'y lang maipaay ti bagikan ka. Ngamin, saan tamot lang ang naragsak? No kasya ang mapilpilita na klaang. Saan ka di? Angam, bayam, sursuruan ka nga ayatan. Katawan ti sabali nga aramidak ita, no di ti pagserbian ka. Ilabaan ka. Ilutuan ka iti kanam. Aywanan ka. Susana. Pakawanan nakmanan, Dalton. Gaputa pananggon daway ti inaramid ko kan ka. Ato'y Susana, red wine. Thank you, Manong Marlon. Nasayaan mo ta simurot ka kini Papa dito Visayas. Asawa ko ni Dalton. Isa sumursurot ak iti kayat na. Awan ti makunak. Di kagdanag. Taaywanak anaimbag ni Papam. Nasayaat no kasta. Nasayaat kami kan ka. Ngam jak kayat alukwam ni Papa. Tano kasta ti aramidem. Siyak ti makalaban mo. Manong Marlon? Saan kami akontra iti inaramid ni Papa? Pinagadal na ka.
Pinalasan na ka. Kan ingkalay sana ka. Basta ti kayat mi. Saan mo alukwan ni Papa? Tasyak ti makalaban mo. Arakupan ka man, Susana. Saan? Susana. Saan? Sige, inakon iti salad ko. Saan? Kailiw ka nga min, Susana. Saan na ko ang rakupan? Inturon na ka. Saan ka makaawat? Imbagak matadyak pa'y mairusok ti makikaidakan ka. Sana mabalhin. Umay ka. Asawakan. Nagkalaysatan, Susana. Isu nga aramidik ti kayat ko ka. Alasan ka nagsangit. May ruwam kan tumutlang kanyak. Maayat naktumot lang. Gapo taay ayaten ka unay. Sige, agyus tapay. Agyaman na. Kumusta nga ti panagbakasyon nyo di Visayas? Naraksak, analiday. Kat, kumusta ti honeymoon? Saan na ka naragsak? Pinilit nak ni Dalton. Ay na friend, awan maaramidam ta asawa na kan. Ingkalay sana kan. Saan arumbang nga agliday ka? Selena. Agyaman ka ket di ta nakatumpong ka iti kaskan kwa na amayaman. Awan sa baling nga aramidam, no di ti mang supapak iti kinasayaat na kan ka. Nasursurok matlaang nga inayat ni Dalton, Mr. Lonely. Tati pinanunot ko, ket ti kinasayaat na kanyak. Ket naragsak itan ti biyag ko. Adamot basit a negosyok, tapno sa anak a maboring. Ngamin, impamaysak ti mangaywan kini Dalton nga asawak. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Susana. Agyamanak pagayam Susana iti daytoy apakasaritaam. Ket ala, sapay kumatag na nayon ti ragsakyo, iti nakiasawaam abaknang. Sulnitam ti kinasayaat na ken ka ken iti pamilyam. Ket daytoy apakasaritaam, mangibati iti palagip kadag iti nayat a dumdumngeg, asaan na nasayaat ti manggundaway, ta mga nodakas ti ibunga na, ket agballatak matlaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Susana, adinan kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.